Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Silian Sang Puya Chief Minister Puzoram Thangan Sarkar Lai Puin Myanmar Boin Avangara Tlante Thonle Thei Anilo Thuziakin Sarkar Lai Puyashil Chief Minister Puzoram Thangan April ni som pasire sersi by election nei tule me ni avot thiar tur chu Mizoram ta narem chanu thu Chief Election Commissioner athen Voin Khan West Bengal Assembly in Khan Tho Thumna le Assam in Khan Tho Nunung Ber chu tumte ming thelu huna to Ramchunga COVID-19 shikain pung zela da kar somni pali kal chungin shikai sing thum sang ko le ja seri somni poruk mu chu ani MNF President Chief Minister Puzoram Thanga chuan Sarkar Lai Puin Myanmar Boin Avangara Tlante Thonle tura Mizoram Sarkar a hriatin apek chunimin Khan chang letin an lo lut ani chuan thonle thei ani lo thu ziakin a hril Voina lunglea Mizo namruna honna he thu hi soin Puzoram Thanga chuan kho chaklam u naute Mizoram aral kan anolu chuan tuam hlom an ni tur thu a soi chu soinon le im Sarkar Lai Puin thonle ro anno ti po chang le tin nimin khan na takin Sarkar Lai Pui po lekha a thon ti asoya Mizo de chu kho chak u naute ne na in nei pol le in u nawani a thonle the ani lo thu soin anolu chuan ei tu le chen na po ngai to sak ani don tia a chan le thu soya Khovelin China an huat lai taka Myanmar mi pui ral tlante an phatsan mai chuan nakina dem an hlo mai tur thuina chang ti asoini Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga tirin Mizoram MP te pahni Putsila ro sangale Puke Vanal Venete Baka State Planning Board Vice Chairman Puis Ram Moile MNF Advisor Puro Sang Zolaten Union Minister of State for Home Nityanan Rights Opisa Muin Mizoram Myanmar Refugee Ronlut te chungchang le Aizol khopui lai li tanga Assam Rifles te zo khosanga anin son dan tur chungchang thilpoi mote an soipuya Minister hena hian sipai sarkar ti du dan awanga harsne tok mek Myanmar mi puite tanpui tura tun aya na sazoka India sarkar achet atul thu thlenin India ramaral kan ronlu te po thon hori lova atul danang zela lo chom dol turin India sarkar an besin an ngena Democracy namthluk ani awanga boina le democracy tungding le tura beina hi tun ai chakzoka thop atul ti Home Minister hena hinan thlen ani Aizol khopui lai li tanga Assam Rifles station chuana tur zoko sang po engkim pe fel ani to thu shilin anin sona tur program siam to turin Home Minister hena hinan thlen bok ani MP pani te hian Nimin Khan Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala chu apisa an lo moto boka Union Minister of State for Home le Home Secretary te hian Mizoram Iowa an mani dor tu Mizoram MP te le Planning Board Vice Chairman le MNF Advisor te tu thlen chu an ngai poimo inti hlotlin ngei an tum thu po an lo hril ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan Chief Election Commissioner Pusunil Arora chu lekha thonin serchi by election atana vote thak ni April ni som pasari atana ruwa chu Mizoram chunga 7-day Adventist Christian te ni ser ani awangin antana vote thak arem chandon lo thu hrila vote thak ni chu April ni som paruk zirtop nia son ma turin ngen na the lut heti rol hian vote ta te chirnia ta na ruat main ni chu Christian tamjok te ni ser pathian ni atlak bok awangim vote share hun hi son ha turin ngen bok Mizo Conference of 7-day Adventist Church this point Election Commission of India ne na lekha thonin an lekha chuan April ni som pasari chu an koshan mi te ni ser ani awangin serchi biala 7-day Adventist thanem tak omte ta na an ni sera vote thak hi arem chandon awangin Election Commission of India ne na chuan vote thak ni hi son turin an dilani vote la chirnia ta na ruat main ni po hi Christian dangte ni ser pathian ni atlak awangin son danglam turin an ngen bok Mizoram Synod point vote thak ni le vote la chirni te ECI ya son turangen an tum thu an soibok ani Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulalthan Holan serchi by election nei tura serchi bialin an bialmi le sange an nei andu sakawangin serchi tangwal pupi silatlan sanga bial ta na mi chak turan dati asoya bial chiang tu le theina zongsong pethin Pulalthan sanga chu bial mi puite ta na merin tlak upa te le thalai jok te tan po thopui thei turmi ani ati Voina Congress Bhavan Golden Hall Congress Party Friday political session neya Pulalthan Hall hian thu soya he huna hen MPCC Vice President Pulal Sota point hu soin party ayo in MLA ten in vonna thatak an neya kalphung mumal tak zo ani theinan thunun tu an ne nga ya chutiang tur chuan sarkar na chel tu le ep tu party ten mani MLA thunun tu tur chief whip le deputy chief whip an nei thin ti asoya mani chan volen in a hriat lo pal theni a chutiang omlo na tura in zir le in thunun
atul thu soya manin ina chu midang har sana thlen tu tan lovin thil tha tin turam man ro ta na man atulani ati Mizoram masona chabi kol tu chu sarkar thokte ani thu chief secretary Pulalun Moe chu ngowin a soi Voina Federation of Mizoram Government Employees and Workers General Conference vai samthum pakhat na wana po hola nei amman puina he thui soin chief secretary chuan member te chu mi pui tarong bol tu public servant an ni ti shreng turin cha a sarkar en rel bol na kal phung po hunin thak danglam mil zela herem atul thina tun ai omzane le tangkai zokan ha tho ani theinan system reform kalpui atulin hriat ani atia rodna sang sang te chhop chu alo ni to a heng ba ka in thil dang poi mo le tangkai Mizoram le achunga chengten man son pui thei tur chi sang sang atan ril ru le ngai to na seng turina cha ani Pulalun Moe chongo chon covid-19 do na konga sarkar na thokte malak na le inpek na lom thu soin klomngai pol sang sang te le ko ran ho te ne na covid-19 do na konga tho ho chu India ram hun danga ati ve theilowa tho ho na tha siam tura mitin tan tlan na lom thu soibok ani Voin Khan Government Serchip College India min zalen a mu kumsom sri panganalom na atan celebration of India's 75 years of independence Azadi ka Amrut Mahotsav ti thupi manga seminar bot sayani Department of History Head Assistant Professor Puke Larin Chanan India's reform struggle ti thupi mangin British Sarkar in India rama oplai chanchin le zalena nei tura be ani dan chungchang te soin zalena nei thei tura be tu te chanchin sang te soya Central Sarkar le Mizoram Sarkar atanga thu chua an mu angin zirna insanga te India ramin zalena mu kumsam sri pangana lom na atan hian seminar hi bot sai tura ti anni angin he huni manani thu tar langani tundin huna government serchip college hian subject sang som pathum zirna hon mek ni in zirtir tu somnga pasren oma zirlai zali le pariat an mek ani Voin Khan Pentecostal Youth Department Northeast India Toipui Bialin Toipui and North Trua Tisen Unit somthum panga an peya Tisen petu hi mipa somthum panhi le mechia pathum an ni civil hospital thoktu te local Tisen hi an la ani chanchin thari All India Radio aizona tanga puan ani Voin Khan West Bengal Assembly in than tho thumna le Assam in than tho nung ber chu tum taming thelo huna topa hi ba ka hian tum khata in thang feltur Kerala Tamil Nadu le Puducherry Union Territory in than chu tum te tan po hun top ni ani bok heng state ate hian in thana nei turin in po chana ngor taka kalpui chho zelani a in than tho khatna hian Assama bial somli pasari le West Bengal bial somthuma te Martin somni pasari vot thakani dona tho ni na hi April ni khata West Bengal bial somthum le Assama bial somthum pakwa nei le ani anga April ni ruka atho thumna ta na Assama bial somle West Bengal bial somthum pakhata te vot thakani ang Kerala Tamil Nadu le Puducherry ate April ni ruka vekhen vot thakani dona heminia hian Kerala bial za somli le Tamil Nadu Assembly bial za ni somthum pali a vot thakani dona Puducherry hian bial somthum a vot thakani bokang hemi rol vekhian Tamil Nadu Kanyakumari Lok Sabha seat le Kerala a Malappuram Lok Sabha seat ate by election nei ani don bok ani Ramchunga COVID-19 shikai in pungzela darkar somni pali kalda chungin shikai singthum sang college seri somni paruk mu choni a tihian shikai mu chho to zongjong hi vai bel che khande no sompanga antling to a mi za somnga pali nan thi puile a shria wanga thi hi noi khat singa le sang ku anam to ani heti la hen shivai en kol damza chu za zela somko paruk point pani parukani a darkar somni pali kalda chungin shikai sing ni chuang en kol daman oma tihian shivai en kol dam to zongjong hi vai bel che khande no som chungan am to a Shivai en kol mek hen nuai ni sing sarila sang khat omin hei za zela patni point pathum paruk ani Union Health Ministry chon voin thlangin COVID vaccine hi viable chathum la noi somko pathum pek ani to thua puanga darkar somni pali kalda chungin mi noi somni pani le sang ni hena vaccine pek ani ramchunga COVID-19 shikai an pun chole ta ka wangin mi puite film khur chun zom ila mai tuamna vote midang nena in hlata omte kuchil fai ngun tele mui mai fai taka vonte ngai poimo turin sarkar cho mi puite angena rampuma vaccine pek run puin eme ka mi puite vaccine haulowa lola vek turin angena chuti rualin vaccine lak nuwa po film khursun zom zel turani a thudik lo le rin tlak lo thedar laka inveng turin mi puite angen pokani chanchin thar serti topnan atlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Sarkar lai puin Myanmar boina wanga haral kante thonle tura Mizoram Sarkar hriatina pek chu changle tin thonne the ni lo thujekin Sarkar lai pui ashil Chief Minister Puzoram Thangan April ni sompaseria serchi by election nei turle mei ni nia vote share tur chu Mizoram tan arem chan lo thu Chief Election Commissioner a thlen
Voin Khan West Bengal Assembly in Khan Tho Thum na le Assam in Khan Tho Nung ber chu tum te ming thelu huna top ram chunga COVID-19 shikai an pung zela darkar somni pili kala chungin shikai sing thum sang ko le zaseri somni porok mu chu ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani